Lihat teman-teman, ada es krim karakter, juga ada pedal pop dan warna-warni lainnya teman-teman. Wow, ada Adit, Bang Jarwo, Mama Adit, Ucup, dan Upin. Wow, kira-kira mereka kalau makan es krim berubah jadi apa ya teman-teman? Aduh, si Upin makan es krim kok berubah jadi si Opah ya. Lucu sekali. Lanjut kita ke Adit aja teman-teman. Kira-kira Adit berubah jadi apa ya? Berubah jadi boboiboy. Keren teman-teman. Lucu sekali, Mama Adit berubah jadi Pak Sanip. Wow, berubah jadi Iron Man. Lanjut Ucup.